kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye, iyi si yarahindutse cyane. Yateye imbere mu mibereho y'abantu, ubumenyi, ikoranabuhanga n'ibikorwa remezo. Ibihugu by'isi byose nabyo byarahindutse cyane kandi bihindukana n'ababituye. Ubwongereza nabwo bwarahindutse cyane, ariko ikintu kimwe kitahindutse kuri iki gihugu ni ubwami bwabwo. Imiterere y'ubwami bw'Ubwongereza, imibereho yabwo n'imigenzo byose byagumye uko byari bimeze nkaho nta cyabaye. Umwamikazi w'Ubwongereza yariwe kanyerezo hagati y'Ubwongereza bwo mu mwaka wa 2022 n'imigenzo y'ubwami bw'Ubwongereza bumaze imyaka irenga 1000. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Tugiye kuvuga ku buzima n'imibereho by'umwamikazi w'Ubwongereza. Umugore bitekerezwa kari we warushaga ubuhangange abandi bose bo kwisi. Tubaye ikaze muri iki kiganiro. Turi kumwe na Cogebanque. Banki yazanye uburyo bunogeye buri wese, butekanye kandi bwihuse bwo gukoresha banki yawe. Ukoresha telefone yawe ugakanda akanyenyeri 505 urwego. Ushobora kohereza amafaranga, wagura umuriro, wareba amafaranga asigaye kuri konti yawe ndetse n'ibindi byinshi. Ibyiza no kugendana n'ibigezweho uhitamo gukoresha service z'ikoranabuhanga za Cogebanque. Ukeneye ibindi bisobanuro wagana ishami rikwegereye rya Cogebanque cyangwa ugahamagara 50 Mbere yuko dusoza, tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko kurinda umwana igwingira bitangira ataravuka? Tubahaye ikaze. Hari inyandiko nyinshi zivuga ko kuva yakwimikwa nk'umwamikazi w'Ubwongereza, Elizabeth wa kabiri yahoraga ashishikajwe no kuba intangarugero. Kugira ngo ibabigereho, yagenderaga ku ntego yagenderwagaho na nyirakuru wa sekuru, umwamikazi Victoria. Ntuzigere utanga ibisobanuro, ntuzigere winuba. Never explain, never complain. Bishatse kuvuga ko icyo agomba gukora buri gihe ari uguceceka. Ntabwo ajya agirana ikiganiro n'abanyamakuru atekereza ko ibyo atari ibintu byiza. Uwo ni Dick Arbiter, wahoze ari umuvugizi w'umwamikazi w'Ubwongereza. Mu 1969 ku gitekerezo cy'umugabo we Philippe, umwamikazi w'Ubwongereza yemereye abanyamakuru kuza kumufata amashusho mu ngoro ye. Baririrwanye umunsi wose bareba uko abayeho. Gusa filime mbarankuru bakozemo ahangaha yahise ibuzwa kongera gutambutswa kubera ko yagaragazaga cyane ibyo akunda n'imibereho ye. Kandi ibi ngibi bikuraho iyobera ry'umurimo w'ubwami mu gihe riba rikenewe cyane. Kuva icyo gihe ahitamo kwirinda kwisobanura mu bitangazamakuru. Gusa kuva mu mwaka wa 1957 buri tariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 saa 9 z'igicamunsi, umwamikazi w'Ubwongereza yagezaga ijambo ku baturage bose ayobora aho bari hose ku isi. Uyu ni umugenzo utarigeze uhinduka n'umwaka n'umwe mu rwego rwo kwirinda ko yatakaza ihuriro afitanye n'abayobora. Ni imbwirwaruhame yitonderaga cyane. Yayivugaga yisoma kuri bya byuma byifashishwa mu gusoma bizwi nka teleprompteur, ariko agasoma inshuro imwe yonyine adasubiyemo. Kubera ko ubwami bw'Ubwongereza bwifuza kumenyekana no guhora buvugwa ku isi yose, muri iyi myaka ya vuba benshi mu bakora ibwami, cyane cyane abashinzwe itumanaho, abenshi n'urubyiruko. Uzabona kenshi ibikorwa by'umwamikazi cyangwa se by'ibikomangoma bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga ako kanya bikirimo kuba. Ni nako twamenye ibyitanga rye. Itsinda ry'abantu bashinzwe itumanaho ibwami ni urubyiruko rwiganjemo abahoze bakora mu bigo byigenga cyangwa se bigeze gukorera ibigo bikenera cyane ko amasura yabyo yagirwa meza mu bitangazamakuru. Nk'ushinzwe itumanaho no kumenyekanisha ibikorwa by'umwami mushya w'Ubwongereza Charles wa gatatu ni Simon Andright, wahoze ashinzwe itumanaho mu kigo gishinzwe ubuzima mu Bwongereza mu gihe iki gihugu cyari gihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Azi cyane ubwoko bw'amakuru akwiye gusohorwa n'akwiye guhishwa. Yanahoze yungirije umwanditsi mukuru w'amakuru ya nijoro kuri BBC. Mu ijambo ryo kwifuriza Abongereza umwaka mushya muhire na Noheli nziza mu mwaka wa 2017, umwamikazi nawe ubwe yavuze kuri iki gisekuru kigezweho mu birebana n'itumanaho. 60 years ago today,
mu myaka 60 ishize hari umukobwa muto wavuze ko hagiye kubaho impinduka zo ku muvuduko wo hejuru mu ikoranabuhanga. Icyo gihe uwo mukobwa muto yari arimo yifuriza abongereza bose umwaka mwiza ku nshuro ya mbere binyuze kuri televiziyo. Uyu munsi nyuma y'imyaka 60 uwo mukobwa muto yarahindutse cyane, ndetse n'ikoranabuhanga yavugaga icyo gihe naryo ryarahindutse cyane. Muri icyo gihe ninde washobora gutekereza ko hari igihe ubutumwa nk'ubu abantu bazajya baburebera kuri telefone zigendanwa nk'uko bamwe muri mwe murimo kubigenza aka kanya? People would one day be watching this on laptops and mobile phones, as some of you are today. Nibyo nta muntu wari kubikeka. Uwo mukobwa muto warose inzozi z'iterambere ry'ikoranabuhanga umwamikazi yavugaga ni ubwe wivugaga. Usibye ijambo yagezaga ku Bongereza, umwamikazi yangaga gufata ijambo mu bitangazamakuru, ariko mu myaka ya za 90 yisanze agomba kurenga kuri iri hame ryo kutajya mu itangazamakuru inshuro ebyiri zose mu mwaka. Gusa muri izi nshuro ebyiri yabitewe nuko yabaga arimo guhangana n'ibibazo bye ku giti cye kandi bikomeye. Ni imbwirwaruhame ebyiri zagumye mu mateka y'Ubwongereza n'Abongereza, bisa naho umwongereza wese azibuka. Ubwa mbere hari mu 1992 nyuma gato yo kwizihiza imyaka 40 yari amaze ku bwami. Umwaka wa 1992 bivugwa ko ari wo mwaka mubi cyane umwamikazi w'Ubwongereza yagize kuva yabaho. Yawise Annus Horribilis, Année horrible, cyangwa se umwaka mubi cyane. Muri uyu mwaka ingo z'abana be batatu zarasenyutse, batandukanye cyangwa se batangiye ibikorwa byo gutandukana n'abo bashakanye. Iri ryari ibara ku mugore w'igihangange kurusha abandi bose ku isi uyobora igihugu na Kiliziya y'Abangirikani. Dore uko byatangiye. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 1992 ibinyamakuru mu Bwongereza byatangaje amafoto agaragaza Sarah Ferguson, wari umugore w'umuhungu wa kabiri wa Elizabeth, Andrew Albert Christian Edward York, yamucaga inyuma. Ni amafoto yagaragazaga uyu mugore ari kumwe n'abandi bagabo, bikavuga ko yacaga inyuma iki gikomangoma. Mu kwezi kwa kane k'uwo mwaka umukobwa wa Elizabeth umwe rukumbi, Anne Elizabeth Alice Louise, yatandukanye n'umugabo we wa mbere. Hanyuma nk'ibyo bitari bihagije, mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka umuhungu we w'imfura igikomangoma Charles, wamaze kuba umwami Charles wa gatatu, yatangiye kugirana ibibazo n'uwo bari barashakanye, Diana Spencer, bitewe n'igitabo Diana yari yanditse gishinja amakosa umwamikazi n'umugabo we ndetse kinagaragaza amwe mu mabanga y'ibwami. Muri iki gitabo Diana yavuze uburyo umugabo we Charles yari afite inshoreke, Camilla Parker Bowles, ari nawe mugore w'ubu ngubu. Yanavuze uburyo atigeze yumvikana n'umwamikazi w'Ubwongereza. Mu gusoza ibyago byo muri uwo mwaka wa 1992 ku mwamikazi w'Ubwongereza, ubwo haburaga iminsi 4 ngo avuge imbwirwaruhame mugiye kumva, inkongi y'umuriro yibasiye Chateau ya Windsor, inzu y'umwamikazi yakundaga kurusha izindi. Iyi nzu yashyizwe hasi n'ibirimi by'umuriro utewe n'impanuka. Muri uyu mwaka byasaga naho ubwami bw'Ubwongereza bwarimo burindimuka. Umwaka w'igihumbi 1992 ntabwo ari umwaka nasubiramo nishimye. Nkoresheje amagambo y'umwe mu bantu bo hafi yanjye, uyu mwaka nawita Annus Horribilis. Je la qualifierais d'Annus Horribilis. Ubwo yavugaga imbwirwaruhame, abantu bavuze ko atari umwamikazi wayivugaga, ahubwo ni Madame Elizabeth Windsor wayivugiraga. Inkongi y'iyi nzu yateje amagambo menshi n'impaka mu gihugu. Ninde uzishyura amafaranga yo kuyisana? Iki gihe abaturage benshi barabyanze. Umwamikazi afata icyemezo cyo kwishyurira amafaranga yo kuyisana ayakuye mu bikorwa by'ubukerarugendo, kubera ko yahise afungurira ingoro ye abakerarugendo bakaza kuyisura bakamwishyura. Amafaranga yavuyemo niyo yakoresheje mu gusana iyi nzu ye yari yarariwe n'ibirimi by'umuriro. Gusana iyi nzu byatwaye imyaka 5 na miliyari 40 z'amanyarwanda. Iki gihe umwamikazi w'Ubwongereza yanahise yemera gutanga imisoro nk'undi muturage wese w'Ubwongereza. Indi mbwirwaruhame umwamikazi w'Ubwongereza yavuze mu bihe bisanzwe atari mu mpera z'umwaka, niyo yavuze mu 1997, umunsi umwe mbere y'uko ashyingurwa ari umukazana we Diana Spencer. Uyu yari yaratandukanye n'umuhungu we Charles mu 1996 ndetse yaraciwe mu muryango w'ibwami.
yaguye mu mpanuka y'imodoka i Paris mu Bufaransa mu 1997. ubwo iyi mpanuka yabaga, imihanda ya Londres yuzuye abantu bashakaga kumuha icyubahiro. Iki gihe umwamikazi yari mu biruhuko muri Ecosse, we n'abuzukuru be William na Harry, ari nabo bana ba Diana Spencer. Iki gihe umwamikazi yahisemo kuguma aho ngaho muri Ecosse iruhande rw'abuzukuru be aho kujya i Londres gutegura imbwirwaruhame. Uko kumara iminsi ntacyo aravuga ku rupfu rw'uwahoze ari umukazana we byashyize agatotsi mu mubano we n'abaturage be mu gihe cy'iminsi itari mike. Abaturage be benshi bashakaga ko yunamira uyu wahoze ari umukazana we wakundwaga na benshi mu Bongereza. Umwamikazi we nta mpamvu n'imwe yari agifite yo kugira icyo amuvugaho kubera ko ntabwo yari akiri mu muryango w'ibwami. Amakuru avuga ko kera kabaye wari minisitiri w'intebe icyo gihe Tony Blair yamwumvishije ko ari ngombwa cyane ko afata ijambo akabwira abaturage icyo bashaka kumva. Ce que je vous dis maintenant, ibyo ndimo kubabwira kano kanya ndabivuga nk'umwamikazi, ariko cyane cyane ndabivuga nka nyirakuru w'abuzukuru banjye, kandi ndababwira n'umutima wanjye wose. Mbere na mbere ndashaka kunamira Diana. Yari ikiremwa muntu cyihariye kandi yari afite ubwiza bwinshi. et elle avait beaucoup de qualités. Iki gihe mu ishyingurwa rya Diana ntabwo umwamikazi yigeze agaragaza amarira na make. Bivugwa ko urupfu rwa Diana rweretse umwamikazi ko isano afitanye n'abaturage be idakomeye cyane. Dore impamvu. Kuva mu 1953 umwamikazi w'Ubwongereza yari afite ubwato yise Britannia. Ubwato bwapimaga metero 127 z'uburebure, bugapima toni 5860 z'uburemere. Bwatwaraga abantu 200 b'abasivile n'abasirikare bagera kuri 270. Mu gihe cy'imyaka 44 bwagenze mu nyanja zose z'isi. Umwamikazi yabugendagamo agiye mu bikorwa by'akazi cyangwa se agiye mu bikorwa bye ku giti cye. Bwagenze hafi ibirometero 2,000,000. Abantu bo hafi ye bavuze ko iyo yabaga ari muri ubu bwato aribwo yabaga yishimye kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Mu 1994 guverinoma yari iyobowe na minisitiri w'intebe John Major yafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa by'ubu bwato. Abakozi babukoragamo bagasezererwa, abasirikare babubagamo bakabukurwamo kubera ikibazo cy'ingengo y'imari yabugendagaho. Mu kwezi kwa 12 mu 1997, amezi 3 yonyine nyuma y'urupfu rwa Diana Spencer, ubu bwato bwarafunzwe ku mugaragaro. Umwamikazi yitabira igikorwa cyo kubufunga ngo buhinduke inzu ndangamurage. Umwamikazi wari muri uyu muhango kubyihanganira byaramunaniye, asuka amarira. Aya marira abaturage barayamuhoye. Ni gute umwamikazi ashobora gusuka amarira kubera ubwato mu gihe nta rira ryamuvuye mu maso ubwo aho ari umukazana we yapfaga? Ibi birasa n'ibishimangira ko kuba umwamikazi ari ukubaho ubuzima bwuzuye ibigeragezo. Ni ukubaho ubuzima bugenzurwa n'abandi kandi bukurikira inzira imwe, ku buryo ikintu cyose ukoze kiba ari umuhango wateguwe kandi ugomba gukurikizwa uko wateguwe. Ubuzima bwe bwose buba busa n'ubwanditse. Bisaba guceceka kuri buri gikorwa no gushinga amenyo ku yandi igihe habaye igikorwa cyose cyo kukunegura. Bitekerezwa ko Elizabeth Windsor imibereho nk'iyi ngiyi ariyo yaremewe. Bivugwa ko yarazi gutuza no kuba nkaho nta cyabaye nubwo haba hari umuntu ugerageje kumwica. Bwana Philippe Arouard yahoze ari umuyobozi ushinzwe amakuru kuri televiziyo France 2. C'était dans les années 80. Il y a 3 umunsi umwe mu myaka ya za 80 hari amasasu 3 yigeze kuraswa yerekeza umwamikazi yari aherereye. Ibyo bikiba nta nubwo yigeze anyeganyega. Uwo muntu wagerageje kumurasa, inzego z'umutekano zahise zimufata, ngo amahirwe baza gusanga ayo masasu yarakoze muri plastique, ariko nta wari ubizi mbere yuko bamufata. Igihe ibyo byabaga umwamikazi ntabwo yagaragaje guhangayika na gato, kandi imyitwarire nk'iyo abantu barayikunda cyane. Ubwo yari akiri umwangavu, Elizabeth Windsor yari yarasabye umwe mu bamurindaga kumwigisha kurashisha imbunda. Buri munsi yarabyitozaga. Mu ntambara ya kabiri y'isi yakoze nk'umukorerabushake mu gisirikare cy'Ubwongereza. Ari mu bagize uruhare mu kurinda umurwa mukuru Londres muri iyi ntambara. Yasaga naho nta muntu atinya.
ibi isi yose yagize amahirwe yo kubibona mu 1982 ubwo abantu basomaga mu binyamakuru ko mu rukerera rwo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa karindwi mu 1982 umugabo wasinze yinjiye mu cyumba cy'umwamikazi w'Ubwongereza mu ngoro ye yuririye ku miyoboro itwara amazi. Michael Fagan niko yitwaga. Yabashije kwinjira mu cyumba cy'umwamikazi mu rukerera, umwamikazi akiryamye, aragenda ahagarara imbere y'uburiri bwe. Uyu mugabo yari afite imyaka 33 y'amavuko, abana 4, nta kazi agira, kandi umugore we yaraherutse kumuta. Ibi birasa n'ibibazo bihagije kugira ngo ujye kubaza ibibazo bya umwamikazi utarinziriye ko abyuka ahubwo ukamusanga mu buriri bwe akiryamye. Inkuru mu binyamakuru zavuga ko umwamikazi yubuye amaso mu rukerera avuye mu bitotsi agasanga imbere y'igitanda cye hahagaze umugabo atazi. Yahamagaye umupolisi wari ushinzwe umutekano we ariko ntiyamwitaba. Umugabo yahise amusaba itabi. Umwamikazi amubwira ko agiye kurimushakira. Muri ako kanya nibwo umwe mu bagore bakorera umwamikazi yamubonye agira ubwoba yenda no kugwa igihumure. Yatunguye cyane no kubona umugabo utambaye inkweto ugendesha ibirenge utari umugabo w'umwamikazi asohoka mu cyumba cy'umwamikazi. Bavuga ko mu biruhuko yiyamburaga umwambaro w'umwamikazi agahinduka umuntu usanzwe unakunda gutebya. Mu biruhuko yakundaga kwitandukanya n'umushoferi we akaba ari utwara imodoka. Mu mpera z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021 ubwo hamenyekanaga amakuru y'uko yaba arwaye ndetse arembye, Abongereza bongeye kwiruhutsa ubwo hasohokaga mu binyamakuru amafoto ye amugaragaza atwaye imodoka. Mwibuke yari afite imyaka 95 y'amavuko. Kuri iyi myaka yari akinagendera ku ndogobe ndetse agatega ku mikino y'amasiganwa y'indogobe. Indi nyamaswa yakundaga ni imbwa. Yari afite imbwa ziri hagati ya 7 n'8 zo mu bwoko bwa corgi. Les chiens se sont assis sur mes pieds. Umunsi umwe nari kumwe n'umwamikazi turi kumwe n'imbwa ze. Izo mbwa zaraje ziyicara ku kirenge zimara umwanya ku buryo natangiye kumva ibinya. Nagerageje kunyeganyeza ikirenge ariko zanga kukivaho zikomeza kunyicaraho. Numvise nkomeje kubabara, nashikuje ikirenge cyanjye nkoresheje ingufu nyinshi maze zihita zimukira rimwe. Umwamikazi yahise ahindukira arandeba ambaza niba ari njyewe uri mu kubangamira imbwa ze. Aramusubije ati ntabwo ari njyewe rwose nyagasani. J'ai répondu bien sûr que non votre majesté. Dick Arbiter yahoze ari umuvugizi w'umwamikazi. Elizabeth wa kabiri yari umwamikazi kandi ububasha bwe bwarengaga kure imbibi z'Ubwongereza. Yayoboraga ibice byose by'isi byahoze bigize ubwami bw'abami bw'Ubwongereza. Ni ukuvuga abantu miliyoni 135 bafite ubwenegihugu n'imico itandukanye. Bisa naho yabaga ari iwe ahariho hose ku isi. Ni umuyobozi w'ibihugu birenga 20 ku isi birimo n'ibikomeye cyane nka Canada na Nouvelle-Zélande. Yayoboraga kandi ibihugu nk'ibirwa bya Bahamas, Jamaica, Papouasie Nouvelle-Guinée cyangwa se ibirwa bya Barbade. Yarushaga ububasha abandi bami bo mu Burayi barimo nk'uwa Espagne, uw'Ububirigi, uwa Denmark, uwa Norvège, uwa Luxembourg, uwa Maroc n'uwa Qatar. Ubwo yari afite imyaka 21 y'amavuko atari umwamikazi, Elizabeth Windsor yavuze imbwirwaruhame isa n'iyabaye umusingi w'ubwami bwe kugeza n'uyu munsi. Ntangarije imbere yanyu mwese ko ubuzima bwanjye bwose bwaba burebure cyangwa bugufi nzabukoresha mu nyungu zanyu. Yari ategetswe gukunda abaturage be byaba ngombwa akanabapfira. Yarazi ko atemerewe gukora ikosa iryo ari ryo ryose kubera ko imigenzo yabo ivuga ko aramutse aguye igihugu cyose cyagwana nawe. Inshingano ye ya mbere ni ugushaka amahoro n'imibereho myiza y'ubwami bwe, kandi iyi nshingano nta gihe igira igomba kurangirira igihe cyose akiriho. Ikintu cyonyine yari afite abandi bose badafite ni igihe. Niwe muyobozi warushaga abandi bose wo ku isi igihe, nubwo atayoboraga mu buryo buziguye. Kimwe mu bintu bitajyaga bihinduka mu Bwongereza ni umwamikazi. Uyu munsi nibwo yahindutse. Abongereza bafite imyaka 70 y'amavuko kugera ejo hashize nta wundi mwami bari bazi. Abantu bose bari muri guverinoma y'Ubwongereza uyu munsi bavutse umwamikazi w'Ubwongereza ari umwamikazi w'Ubwongereza. Ku rupapuro yari we mugabo w'ikirenga w'ingabo z'Ubwongereza, akaba umuyobozi wa kiliziya y'Abangirikani ku isi, akaba n'umuyobozi wa leta y'Ubwongereza. Gusa
inshingano ze zirasa n'izigarukira ku gutanga inama n'imirongo ikwiye kugenderwaho na guverinoma mu gufata ibyemezo. We ntabwo afata ibyemezo byinshi birebana n'imiyoborere y'igihugu, kandi ntabwo avugira mu ruhame icyo atekereza ku cyemezo cyangwa se politike runaka, kubera ko afite inshingano yo guhuza ibitekerezo bitandukanye by'Abongereza. Muri make, ubuyobozi n'ububasha bwe ni ikimenyetso kibumbatiye amateka y'imiyoborere ku Bongereza. Minisitiri w'intebe niwe uyobora mu buryo bw'ako kanya. Buri cyumweru umwamikazi yakiraga minisitiri w'intebe bakagirana ibiganiro biba mu muhezo. Bwana Philippe Aouar yahoze ari umuyobozi ushinzwe amakuru kuri televiziyo France 2. Elle ne donne pas son avis publiquement. ntabwo umwamikazi ajya atanga ibitekerezo bye ku mugaragaro, ariko aba minisitiri w'intebe buri cyumweru iyo bahuye bahura buri wa gatatu. Nta muntu n'umwe uzi ibyo bavugana kuri uwo munsi. Kuva Elizabeth yaba umwamikazi hamaze kujyaho abaminisitiri b'intebe 15, kandi nta n'umwe wigeze avuga icyo baganira n'umwamikazi buri wa gatatu buri cyumweru. Gusa icyo tuzi ni uko umwamikazi buri gihe avuga ibintu uko abitekereza. Bitekerezwa ko buri wa gatatu minisitiri w'intebe amuha amakuru ku bibera mu gihugu byose, amabanga y'igihugu, ibibazo by'iterabwoba, kugera ku buzima bwite bw'abaminisitiri n'abayobozi b'ibihugu biri munsi y'ubwami bwe. Bitekerezwa ko umwami w'Ubwongereza aba afite amakuru yose ku bayobozi muri guverinoma, kugera no ku buzima bwabo bwite. Tony Blair wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu kuva mu 1997 kugera mu 2007 yigeze kuvuga uburyo ibi biganiro hagati y'umwamikazi w'Ubwongereza na minisitiri w'intebe bigenda. Icyo ugomba kumenya ni uko ibyo ubwira byose nta na kimwe abazavuga hanze. Ushobora kumubwira amabanga yose ushaka. Niwe muntu ushobora kugirira icyizere mu birebana n'amabanga. Iyo yakoreraga ingendo hanze y'igihugu byasaga naho ingoro ye yose imukurikira. Abakozi b'ibwami bose bajyana nawe ku buryo ubwami bukomeza imirimo yabwo aho ariho hose ku isi. Ubufaransa ni kimwe mu bihugu yagiranye umubano mwiza nabyo kuva mu 1940. Yanavugaga igifaransa cyiza. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. Mu bihugu byinshi azajyamo, uruzinduko rwe rutangira gutegurwa mu mezi ashobora kugera kuri 6 mbere y'uko ruba. Iyo ugomba kuzahura nawe utegurwa mbere y'igihe, kubera ko ugomba kumenya uko wifata imbere ye. Iyo ugiye guhura n'umwamikazi, umwe mu bakozi b'ibwami aguha amabwiriza ugomba gukurikiza. Abanza kukubwira ko utagomba kumuvugisha mbere y'uko wakuvugisha. Akubwira ko utagomba kumutumbira ngo umurebe cyane mu maso. Akubwira kandi ko utagomba kumurenza akaboko ngo umufate mu mugongo nk'uko Michelle Obama yigeze kubikora. Ikindi kandi ugomba kumenya ko utemerewe gusohora telefone yawe ngo ugerageze kwifotoranya nawe, kuko umwamikazi ntabwo ari Ronaldo. Pas de portable, pas de selfie avec la reine, c'est pas Ronaldo, hein. Mu 2009 ubwo Barack Obama yari akimara gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we na madame we Michelle Obama bagiriye uruzinduko rw'akazi mu Bwongereza. Ubwo bakirwaga n'umwamikazi, madame Obama yarenze kuri aya mabwiriza yo kudakora ku mwamikazi, maze ubwo bari bahagararanye baganira, anyuze ukuboko mu mugongo w'umwamikazi, amufata ku mugongo nk'umuntu yishimiye, bahuje urugwiro kandi b'inshuti. Abakozi b'ibwami baguye mu kantu, ariko umwamikazi nawe yanyujije akaboko mu mugongo wa madame Obama, maze barafatana. Mu gitabo yise Becoming Mrs. Obama, madame Obama yavuze ko aya mabwiriza atarayazi. Yavuze ko yari yambaye inkweto ndende umunsi wose, ananiwe, ku buryo ubwo yaganiraga n'umwamikazi atatekereje kuri ayo mabwiriza. Madame Angela Kelly ushinzwe kudoda imyambaro y'umwamikazi nawe yanditse igitabo yise The Other Side of the Coin, The Queen, The Dresser and the Wardrobe, aho avugamo ko umwamikazi atigeze abangamirwa no kuba madame Obama yaramukozeho kandi bitemewe, ahubwo ngo yarabyishimiye. Ibi hari n'abandi bayobozi byabayeho. Mu kwa gatanu mu 1972 Perezida Georges Pompidou w'Ubufaransa yakiriye umwamikazi wari mu ruzinduko rw'akazi mu Bufaransa. Ubwo bazamukaga escalier za Élysée cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu, Perezida Pompidou yafashe akaboko k'umwamikazi kugira ngo amufashe kuzamuka izo escalier. Ibinyamakuru mu Bwongereza bihita byandika inkuru nk'igikuba cyacitse. Mu
undi wigeze kumukora mu mugongo amwereka inzira ni perezida Jacques Chirac. iyo ubonye akazi ko gukora ibwami mu Bwongereza usinyira ko nta kintu kibera ibwami uzigera uvuga hanze. Mu 2018 umwamikazi yirukanye Madame June Kenton wari ushinzwe isuku y'imyambaro y'umwamikazi birimo kumesa, gutera ipasi no kumuhitiramo ibyo agomba kwambara. Madame Kenton yari afite aka kazi kuva mu 1982 kugera mu kwezi kwa gatandatu mu 2018 ubwo yandikaga igitabo yise Storm in a Teacup. Igitabo avugamo ingano y'umwamikazi mu bunini bitewe n'imyambaro yambara ndetse akavuga n'ubwoko bw'imyambaro umwamikazi akunda. Ibi byahise bimwambura akazi ako kanya. Uwamaze gusimbura umwamikazi w'Ubwongereza ni imfura ye Charles wamaze kuba Charles wa gatatu. Bavuga ko uyu Charles yagize ubwana bugoranye. Yari afite imyaka 5 yonyine ubwo nyina yimikwaga ngo abe umwamikazi. Kuva icyo gihe umwamikazi yagiye mu kazi n'ingendo zidashira abura umwanya wo kwita ku mwana we no kumenyana nawe, ku buryo bivugwa ko hari ubwo yavaga mu ruzinduko rw'akazi akaza umuhungu we akamuyoberwa. Uyu Charles yarezwe na nyirakuru n'abakozi b'ibwami. Mu 2002 ubwo nyirakuru yapfaga bivugwa ko uyu Charles yiyumvise nk'ubaye imfubyi. Bavuga ko ikamba ry'umwamikazi riremera kubera ko ripima ibiro 2 ku mutwe we, ariko ikiremera kurushaho ni ukumara imyaka 70 utagize ubuzima nk'ubw'abandi, utagize umunsi wawe wenyine, utari kumwe n'abantu bashaka kugukorera icyo ukeneye cyose. Imyaka ya mbere y'ubwami bwe yaramugoye cyane. Byasabye ko hari ibyo yigomwa ndetse agafata ibyemezo watashakaga. Icyemezo cya mbere kigoranye umwamikazi yafashe ni ugutandukana na murumuna we Margaret. Margaret Windsor ni murumuna w'umwamikazi w'Ubwongereza bakuze bakundana cyane ku buryo ngo banambaraga imyambaro imwe nk'impanga. Elizabeth Windsor akimara kuba umwamikazi, Margaret yakundanye n'umugabo witwaga Peter Townsend. Townsend yari umupilote mu gisirikare cy'Ubwongereza. Yari afite abana ariko aherutse gutandukana n'uwo bashakanye. Umwamikazi w'Ubwongereza nk'umuyobozi w'idini y'Abanglikani ku isi ntabwo yagombaga kwemerera murumuna we gushakana n'umugabo watandukanye n'uwo bashakanye mbere. Byabaye ngombwa ko amusaba gutandukana n'uyu mugabo burundu. Bivugwa ko iki ngiki ari kimwe mu byemezo byagoye kandi byababaje umwamikazi w'Ubwongereza. Uyu murumuna we ntabwo yigeze akira igikomere cyo gutandukanywa n'uwo yakundaga. Nubwo nyuma yaje gushakana na gafotozi wari ukomeye cyane icyo gihe, Tony Armstrong Jones, ariko ntabwo yibagiwe ko yatandukanijwe n'uwo yakunze mbere. Margaret yatangiye kunywa itabi ryinshi n'inzoga nyinshi. Nta mwanya yari agifite ibwami maze afata icyemezo cyo kujya gutura mu birwa bya Caraïbe we n'abana be n'umugabo we. Ubuzima bwe bwose Margaret bivugwa ko atigeze yishima ndetse yanagiranye umubano n'abagabo benshi batandukanye. Hari n'abavuga ko yigeze kubana na Mick Jagger wo muri Rolling Stone. Yapfuye mu 2002 nyuma y'uburwayi bwinshi bufitanye isano n'umutima. Kuva mu myaka 69 ishize bisa naho Elizabeth wa kabiri ari urutare rw'ubwami bw'Ubwongereza n'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Ubwami bwe nibwo burambye mu mateka yose y'Ubwongereza. Hari abongereza benshi batashakaga gutekereza kuri uyu munsi, umunsi umwamikazi Elizabeth wa kabiri atagihari. Imihango ikurikizwa nyuma yo gutanga k'umwami cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza iba yarateguwe na guverinoma y'Ubwongereza mu cyo bise Operation London Bridge. Ubu nibwo butumwa butangwa kubo bireba nyuma yo gutanga k'umwami. London Bridge is down. Ni ubutumwa bwoherezwa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, niwe wa mbere ubimenyeshwa. Iki gihe minisitiri w'intebe w'Ubwongereza nawe ahita yoherereza ubu butumwa abayobozi b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'Icyongereza Commonwealth. Nyuma yaho abimenyesha abagize guverinoma y'Ubwongereza, ubundi agafata ijambo ageza ku Bongereza. Iyo akimara kuvuga iri jambo, amaduka mu gihugu ahita afungwa, imwe mu mirimo itandukanye irimo n'iya politike igahita ihagarikwa. Icyunamo cy'iminsi 12 kigahita gitangira mu gihugu hose. Amabendera ku ngoro y'inteko ishinga amategeko n'ahandi hose mu gihugu ahita yururutswa akagezwa mu cya kabiri. Nyuma yaho hahita hakurikiraho imihango bita Spring Tide
ari igendanye no gusimbura umwamikazi. Umugogo w'umwamikazi uzatabarizwa mu minsi 10 igiye kuza, kandi muri icyo gihe imirimo y'inteko ishinga amategeko igomba gusubikwa. Ku munsi wa 5 w'icyunamo, umugogo w'umwamikazi uzakurwa mu ngoro ye Buckingham Palace ujyanwe mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Uyu ni umuhango wiswe Operation Lion. Aha niho abaturage bazemererwa kuza kumusezeraho bwa nyuma. Azatabarizwa ku munsi wa 10.